Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hakakat new terek muntabna jemang arajar kat kendai. Keseng Khasi Students Union, Maukarwat Circle, kalalet ye kendo yu menteri sarkar ubadai kami ye katnat ke kot kekhia jong ke sarkar jala uba el heng. Halor kisan teli ki majing dawa ki bedai bat ki jaka sumar nongpang hapo ka than Maukarwan. Habai kran bat presiden jong ke KSU Maukarwat Circle usamla 11 wanyang. Ulai tho ba keseng hakani kesngi kala dawa na ke sarkar ban kentiu no ya ke jaka sumar ha Maukarwan. Syaka shispa jingthia namar ka Maukarwat kedai ke jaka pedeng jong ke South West Castles District. Kabala nang bon ke jingdon breu bat ke Maukarwat CSC kala khamnya. Ulai turu bana kalyang uba el hakan ngesngi ulong ba undang bud dien yakni jing dawa jong kaseng naka benta ke jing mentoy jong ki pai ba hi baro nakaling jong ing le ban kendo ha bede bat kani kamar kolong ha bede bat ka shispa jingthia 100 beds ha bede bat hang tipo Maukarwat district jong ing nakaling jong ni minister bede in charge kani ilong ba in haban apshoy taka ya kita estimate revise estimate hadin nang tab de insalah ban nang bud dien tisu pada kecukup por yang ban inang ploy kani kenang bukan dong ka jemetoy nam tagi ba mar kani kalong kumba kalong mata ba ka si po Maukarwat kalong full dead jeng bun pat jeng ki numpang ya ka pakilo ban wanrung harga nang nepo si Mentah nak liang jongi keseng iwan kedua minister berdepet akan ni kerja ila ong ba in simkia kalau kali kita nang ba ini pun tanda employ ba pinotion berdepet akan kita tiga mentah ka ba ar kalau ba nak liang kajing duna jongki staff ba kajing duna jongki tiar gitar kepada buat ki X-ray scanning nak liang jong minister berdepet akan ni ka tenat kular bah hadin usala manang ban simkia ban bande yakin ki artdi ke balong ban penbiang no ke bidai bat ki X-ray scanning nang balong ke mentoy ki ba jong dong than ke jongi nangta bidai bat ke ki sub center ki bidai ponong kan ba ba mau thong ki balong ba ki sub center ki ada ban mentah ki balong ada bagi construction de nakaliang jong minister jong bahadin ya ka arplay tarik jong me hadin kajing nyobot jong MP sayo ban renovation ya kini ki subcenter inaugurate pada keju kapor bede bat ka subcenter apo manat man harus nam arjakat way yo kumbalai teli ki ban create ya kini ki subcenter batang arti kita bandrung kata kalau kanong konba oka mau keruang bat ka mau thong badi ka bede bat ka manat na kaliang jong minister bede pe kan ketenat hadin ya ka hadin mengila yo full jet jong IMHO na kaliang jong ka department kan sasim khia ban bodin kalau kan ke pentah bat ka bakado kalong ban na kaliang jong keseng ngiwan ban kerpat na kaliang jong ka department bahkan upgrade no ya kamu terprak PSC berkarang tu PSC siapa CSC kemudian berkani kementerian nak liang jong minister berdepet berkani kementerian luang ba unsabu ya ke proposal kemudian berkani kementerian pun upgrade ya ke PSC rangtong bermotor pedak cak CSC kalau ba kalau kemudian kementerian kalau ba kan ban pak saka finance beradi nang ta ban semen nombor ki mudi menco nak liang jong keseng iwan akan dikapur rumta kalau ba ada kecing sokyan nak bagi pepak nang susnong jong kadang kathan ke jongi jong Southwest buat ngi kerman scam bagi baro kecing kendu ke jongi kin la ban poi se kata kathong buat bangin yo ban yo ya kini ki ijin kam ki pepak beri bat kini ka beri bat ke kot